Hamjambo, wapendwa wa Mungu, wapendwa wangu pia. Sema leo kuamka. Kuamka na mambo ya maisha imechacha, imepangana to 1, 2, 3, 4, 5 double na inahitajika ifanyike. Sema sasa yenye nilikuwa natarajia nitatimiza, nikashindwa. Sema huzuni kukuja. Sema huzuni kupamba. Sema blanketi ya huzuni kwanza kunifunika, blanketi ya huzuni kaanza kunifunika, kuniingiza ndani ya huzuni, maisha. Blanketi ya huzuni kanifunika. Sema roho kwanza kuuma. Halafu, after blanketi ya huzuni kwanza kunifunika. Nikaanza kuongea na Mungu wangu. Maisha hii Mungu wangu, maisha hii. Mungu akanena na moyo wangu akaniambia, tunaishi kwa ya leo. Tukihangaika na ambayo ya kesho, tukihangaika na kuumia akili, roho. Utaona tu ni kama uko na mikono na mikono yenyewe haileti uwezo. Halafu, sema blanketi ya uchungu kwanza kunifunika sasa. Blanketi ya uchungu ikaanza kunifunika, blanketi ya uchungu ikaanza kunifunika. Na unajua tu blanketi ya uchungu ikaanza kukufunika. Hapo sasa ni machozi sasa ndio inatoka. Sema blanketi ya uchungu kwanza kunifunika. Nikaona hapana. Nakwambia blanketi ya uchungu ikianza kufunika mtu, ndio sasa shetani anaendanga kutafuta ile kitabu yake. Kwa hiyo mambo anakuanga ameandika ndani, anaanza tu kusomea mtu. Maisha yako hii ni ya muhimu kweli? Maisha yako hii ni ya thamani kweli? Maisha yako hii hata unaweza kweli? Maisha yako hii hata si ya maana? Maisha yako hii uzima yako hata haifai, Sasa shetani akianza kusoma hivyo, anataka kukuandika kwa kitabu ya kukufa. Sasa analeta ushauri ya kufanya ukose tumaini. Mungu naye ni mzuri. Kwa hiyo kuona yote, Mungu akanena na moyo wangu. Akaniambia, katika changamoto zote zitokeazo kwa hii dunia, iko. Na kila mtu ako na mtihani yake. Kwa hii maisha hakuna ambaye hana mtihani, ndogo kwa kubwa, kila mtu ako na mtihani yake. Sasa wakati wewe umefikiwa na hiyo mtihani, ni kama jukumu lako saa hiyo, usikate tamaa. Shetani anatafuta, kazi yake ni kutafuta wale wenye wamekata tamaa, ndio awatolee hiyo kitabu yake ya maandishi yake ya mambo yake, aanze kunena nayo kwa moyo sasa. Asante Mungu. Mungu ni mwema haki. Mungu ni mwema. Mungu ni wa ajabu sana. Unakuta unahuzunika. Alafu Mungu naye anashukisha tu uwepo wake inashuka kukutia moyo, kukupatia tumaini, kukuwezesha usimame. Kuna wenye wako nayo lakini hawana raha, hawana amani, hawana furaha hata kwa hiyo yenye wako nayo. Wanahangaika tu, wanateseka. Wengine hawana, wako na furaha, wako na upendo, wako na umoja, wako na ile ambayo kama mwanadamu akiwa nayo anaona siku yake iko sawa. Sasa hiyo ndio mfano ya tunaishi kwa ya leo. Hatuishi kwa ile ya kesho, tunaishi kwa ya leo. Unafurahia ya leo, unapenda ya leo, unashukuru kwa ya leo. Unaambia Mungu asante kwa ya leo.
alafu ya ingine, kwa sababu yeye amejua kabisa kabisa kwa hii maisha, kwa kiwango ambayo uko ndani, hiyo uwezo anajua kabisa hauyuko nayo. Hata usikuwe na wasiwasi, hata usihangaike. Kwa hiyo yenye anakuonesha, furahia hiyo, tengeneza na hiyo, njia ni hiyo, gawa hata kama ni kidogo, hata kama ni kidogo hivi, kadogo kadogo, hata kama ni amani ndogo hivi, itengeneze. Itengeneze mpaka ikuwe raha, ikuwe furaha, ikuwe amani ya kipekee sana, upendo ya kipekee sana, uzima ya kipekee sana, umoja ya kipekee sana. Tunaishi kwa ya leo. Tunaishi kwa ya leo, kufurahia kwa ya leo, kupenda ya leo, kusikia raha kwa ya leo. Kwa sababu ile ambayo tujaweza ikikoroga mtu akili, ikikoroga mtu moyo, ikikoroga mtu ufahamu wake, ikikoroga mtu, ikichanganisha mtu, hey, akili inaanza kwenda kando, roho inaenda kando, nafsi inaenda kando. Sasa unabakia tu hapo. Yaani ni kama mtu amefunikwa na amefunikwa, sasa ako kwa giza tu. Ako kwa giza yenye hata haezi ona mbele, haezi sikia sauti yoyote. Sasa hiyo yenye anaona ndio yenye anasikia saa hiyo, na tena ndio yenye anaona saa hiyo. Tushukuru Mungu kwa yote, tumfurahie kwa yote, na tumaini ya kuishi. Tunaishi kwa ya leo, tunaishi kwa ya leo. Ukiamka asubuhi unaamka kwa hiyo ya leo ambayo iko kwa mikono yako, ni ya leo. Ikiwa ni huzuni, Mungu akujalie furaha, akuyeyushie huzuni, akuondolee. Lakini usishikilie huzuni kuweka kwa roho yako, usichukue yani mambo magumu ishi kwa roho yako, na unaishi leo na uko kwa ya leo, na Mungu amekujalia leo. Mungu ni wa baraka kubwa sana tukiwa na yeye. Ndio tunafikia hata ambayo tuwezi, tunaishi. Alafu ukiona mambo mingi sana inakukoroga akili, na uko na mwenye unaweza kuongea na yeye, ongea na yeye. Mwambie mimi mambo yangu inanisumbua akili. Mwambie, haijalishi kama anakusikia ama hakusikii, lakini ule tu mwenye unaona unaweza ongea na yeye, angalau anaweza kusikiza. Ule wa karibu ambao unajua huyu nikimwambia ni wa karibu wangu, ambao tunaweza cheka, tunaweza furahia. Mwambie huzuni iliyo moyoni mwako itoke kabisa, roho ibakie safi. Mimi sana sana naambianga Mungu wangu, Mungu, saa zingine unaweza enda waambie mtu huzuni yako, na yeye pengine sasa ndiye ako na ile kubwa hata ameshindwa kutatua, lakini Mungu anatatua yote na wote pia. Na pia Mungu anapatia watu wa karibu ambao watakuwa furaha kwa wengine, amani kwa wengine tuishipo. Tushukuru Mungu kwa ya leo. Mungu anawapenda, Mungu anatupenda, Mungu anatujali, Mungu ni wa ajabu katika maisha yetu. Mbarikiwe, mkuwe na wakati mwema. Bila kusahau, ambia ule ambaye huwa hatumi mtu kwa shimo. Kuna mwingine ukimwambia kitu, atakupatia ushauri ambayo ukitumia hiyo ushauri, ndio sasa itakutengenezea fresh problems. Wachana hata na hiyo yenye ulikuwa nayo, itakutengeneza fresh problems. Lakini ukiambia mwingine ambaye ako na ushauri mzuri, sasa ndiye atakupatia ushauri ambayo ukitumia utapata fresh renewed to go to victory.